Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kami lanjutkan kembali informasi pagi ini, saudara, seputar kedatangan Bill Gates. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan filantropis sekaligus pendiri Gates Foundation, yaitu Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Di pelataran istana, Presiden Prabowo dan Bill Gates berjabat tangan. Kemudian Bill Gates menyapa sejumlah menteri kabinet merah putih. Kedatangan Bill Gates ke Indonesia untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan. Pertemuan Prabowo dan Bill Gates ini di istana pada Rabu pagi membahas sejumlah kerjasama pembangunan berkelanjutan. Banyak kesepakatan coba dibangun, mayoritas di bidang kesehatan. Bill Gates menyebut Indonesia sebagai contoh baik untuk pengembangan vaksin seperti vaksin pneumokokus dan HPV. Menurut rencana, vaksin tuberkulosis akan diuji coba di Indonesia. Kerjasama di sektor lain juga dibangun seperti pertanian, penanganan malnutrisi, hingga pengembangan kecerdasan buatan. A tuberculosis vaccine. And in fact, the trials for a tuberculosis vaccine have started, including with the strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works, and then that'll be a benefit to the entire world. You know, so we're doing those trials in Africa and India and here. Very excited about that.